and cry there yen to men can say omu be a very powerful state omunya colonies to send Asante for ye powerful utumika achimbe wa say denchira asen any all the tree speaking states, no doubt about that. A babasha was say, Mpache wa to the bina ya kasawa hewia. Ya ne bin mi fi say ya basremuka asemo. Nti ube wi na bin ma ko station bi so. Ne akeka say bi edit ya mesrew. A highly academic work. Nti wo so ya wo dia na wo dia to so. Now you don't attack the person say he is a liar. It is a personal attack. Nti sa no chika say mene bi abesenko na asen asuma Asante domasum Asante no wadwene ya wo say enya nokra with the media houses are there no wakwa no one my reasons enti enya nokra. Don't attack him that he's a liar. I do a lot of research work before I come and sit here and all other places inka yam frame me biom nya me ne nkwala ne kasa me ni wiase nyina na kasa enti Asante de ebeye empire or a kingdom na God omu anshada enya obi a won wase omu ntoko ina no mu ni wo mu nuanom akwamu webu we na de kyan no we abu we sa na ne ebo ankran kase no ene se wo se wo mu wo the biggest castle in Ghana Christianburg won wasase so osu and omu wo James Fort ene Osha Fort wo mu means wo mu oman ba konketua ba ko we no castle miensa ewo osudie ni dance na ewo na Osha Fort ye Dutch na your friend say the other one James Fort English until no so be a pese obedi edwa sure woman say one hwe na ukopie Cape Coast na omho ye English castle na goods na wo hwehwe no ebi ni hwa na wo yende ana wo ni wo mu wo state infantefo ewo tokwa ye mpene kura ma wo men eho na nkra ha de locally no abrofo different amai different miensa na ewa nti so kwa ha ne anyewa obekwa ukwa ha ne anyewa bekwa nti ne ye kresi so ne se abra o se tutu lane foundation no ewie ono kwa ni obedi na chi bai no ene opokuare the first ekono a wo share ase na o se kwadwo ko awia eba beto aso no ema santefo nya prisoners bebre captured o me capture wo mu wo ekomu wo ya one day ya tese wo bankran nonkodwa wo de ba ya abrofo no beto enfantefo enkranfo be facilitate am ema yato. So even though the Ghana state itself state was weak and was never rich, individual Ghans became extremely rich because of their trade with the Ashantes, Akwapims, Achims, and the Akwamus. They be almost these slaves. Inti se mi yiwa semina noa. Niema Asante ene nkran be ye namfo kese pa no edwadie kane. Inti bia oduru ba bia ye frɛ no Asante we. Ena nkranfo din bi ete se Ankara Asante din omu traders ni bi. Na ya mana abodi na ka twumasi ne yeso wo ko ba yina won krankranfo no wo bo aso aba na ode no nkofo aba no wa beton twumasi na etesai da ba ni eba hu bi on ka hwe na samon se wayira na yesi twumasi wo ko onkra ana abaye nkranfo din kase a former head of state General Ankara nti nkranfo bebre wo mu ase free akan mu te se ni kwadwo ababio oblempon ni kwadwo apacho efiri akwamu. There has always been that relationship with them.